Najbolja kickbokserka iz Bosne i Hercegovine Merima Bašić iza sebe ima niz odličnih rezultata koji je zaslužila napornim radom i odricanjem. Merima je rođena u Sarajevu gdje i živi, a po struci je profesorica književnosti. Ipak ljubav prema sportu odvela joj u svijet kickboksa, u kojem uživa i postiže zapažene rezultate. Njen trening prije odlaska u salu počinje na Wilsonovom šetalištu. Ovo je baš moja nekako u zadnje vrijeme najredovnija ruta, zato što mi je jako blizu, živim u neposrednoj blizini, jel? Tako da one dani kad su na redu trčanje i kardio, tu sam uvijek. Nekako gledam lagano kada je skidanje kilograma da što više pretrčim na što manjem pulsu, tako da idem do Malte jednom, nazad i još jednom i nazad i tu imamo 12 km, zadovoljavajuće. Treninzi su česti i naporni, ali samo taj put vodi do uspjeha. Vi ne možete dozvoliti sebi da zadnjih 13-14 dana, kad su najveće intenzitet priprema treba biti najveći, da se zatvorite. Znači trenirate u isto vrijeme jako, kao sve vrijeme u trenažnom procesu, samo što je to malo teže, jako je teško za podnijeti jer nema hidrata koji pokreću organizam, koji jednostavno služe da možete da trenirate jače i da izvedete najbolje svoje performanse. Ali ja sam na to nekako navikla. Ona iza sebe ima zavidne rezultate, pobjede u profi mečevima, medalje i pojas svjetske prvakinje u VBL verziji. Izvan ringa je mirna i hladna, dok u ringu pokazuje sasvim drugo lice. Prezirem, znači drsko ponašanje, bahaćenje na vagi, jednostavno to ne radim, to nije moj stil, ali sam zato spremna da u ringu ako treba ostavim zadnju kap krvi, poginjem, što bi se reklo, zaista jesam, ali nema potrebe da to ispoljavam i da trošim energiju prije meča. Najviše vremena provodi u svojoj sali u Skenderiji, koju zove svojim drugim domom. To je sala koju ja provodim nekako najveći dio svoga dana, zapravo više nego kod svoje kuće. Jer morate trenirati 2 treninga dnevno. Oba ta treninga izvodimo ovdje u Skenderiju, dvorani Mirza Delbašić. To traje do nekih recimo 6 sati. To je apsolutno nekako mjesto gdje se odvija to je moj životni prostor u stvari. Nasilje nad ženama nažalost nije rijedak slučaj, a kickboks je svakako način da se one nauče zaštiti od nasilnika. Nekima od njih Merima pomaže na svojim treninzima. Razlog zašto jedna žena se okrene borilačkim sportovima i jeste donekle to što je, hajmo reći, nezaštićeno u društvu i što su žene kao slabiji pol jednostavno izložene raznim situacijama gdje bi puno bolje bilo da imaju adekvatan odgovor fizički na neku situaciju. Neću reći da sve žene dolaze iz tog razloga da treniraju, neko dolazi iz nekih estetskih razloga, želi, ne znam, da zategne, oblikuje tijelo i slično, ali nakon par treninga shvati da kickboksing, pa čak kao rekreacija, je zaista jako zahtjevan. Zanimalo nas je kako jedna djevojka podnosi udarce u ringu. Moj trener često kaže, ja jedva čekam da te neko pogodi dobro u ringu, zato što je to kao obarač zapravo, klik, sad idemo još jače. Udarci mislim, pazite, nije mi se, hvala Bogu, još desilo da sam bila u knockdownu, čak mi se to nije desilo. Nokaut nisam nikad isto primila, dešavalo mi se da ja svoje protivnice šaljem u knockdown, nokaut, što je, bila sam u boljoj poziciji, ne znam, vidjet ćemo, ali sumnjam. Moj karakter i moj mentalitet jednostavno ne poznaju odustajanje. Nakon završetka karijere namjerava se posvetiti privatnom biznisu koji će naravno biti usko vezan za kickboks. Ona nema radno vrijeme jer je 100% posvećena sportu. Da bi se bavila sportom, da bi bila profesionalni sportista, što jesam, zaista morate se odreći toga da se bavite nekim drugim poslom. Nemoguće je nekako raditi od 8 do 4 ili eventualno do 5 i nakon toga odraditi jedan trening i biti spreman. Morate stvarno da budete 0,24 u tom sportu, da sve bude podređeno tome, tako da sam ja, hvala Bogu, našla neki način da to ostvarim tako što vodim treninge za rekreativce, radim isključivo sa ženama i jako sam zadovoljna i svoje znanje prenosim stvarno svom okruženju. Najveće zadovoljstvo je predstavljati svoju državu, Bosnu i Hercegovinu, pa je najavila pohod na nove medalje. To mi je stvarno nekako najveća želja i pretpostavljam svim sportistima da se okite nekako medaljom koja je sa svjetskog prvenstva ili sa evropskog. I naravno u seniorskoj konkurenciji. Sam ja seniorka i tu je konkurencija izuzetno jaka. Tu imate takmičare koji su, ne znam, kao ja, rade i profi mečeve i amaterske, imate ljude koji vam dođu u ring sa 300 mečeva u svojoj karijeri. Mladi
Mladim ljudima Merima je savjetovala da se bave nekim sportom, a državi da to podrži i financijski pomogne perspektivnim sportistima koji ostvaruju zapažene rezultate. Ona će 13. oktobra nastupiti na K1 turniru u Bugarskoj, a nakon napornih i kvalitetnih priprema osjeća se spremnom za ozbiljan izazov. Nada se da povreda neće biti, jer u novembru ide na svjetsko prvenstvo. Želimo joj sve najbolje da dođe do medalje.